Repema, you be committee no one so dear. Ya dwene nyina na de abramo bosome no na adu ho. Yo since shepa man she sabe efa odie sabe se mo hu nyina no mo de ho she nyina na so aka nyina no e ba se o ma se na wo ma ko ti atase na ho sabe she bia se mo se she bi no be she mra pe mi ko no mu shi a sa ko ti no de ho report ja ba. Ya person Nananom hu ne se Minerals Commission there Emranda wo hono nom de fa so aye na ebo ye ne wo se ehu ne se ya tena ho am ya constitution agi ya japade nyirara de ahye nkrata no ye ntimi nka ho asem we no go see there se be show ho ma so amore ana mo hu se ye na ana mo na chance amaya ti otumi nyina de ko constitution no awa se be ne ma se na mo tumi ezi buta ye no e de ko de nyina ko se sa no de tumi ka ho asem pim de ya trom rade cop ya truck constitution ya kwotena mu bi e nyina ya kwotra prince so say asase ne de nana de na de wo from de aban de a a chobra de concept constitution say be aya asase de nana de a e de pade o mu ne de say be aban de a am ya kwotena mu say house am ya jatu ana achichire yen say Nananom ana achichire de say the Minerals Commission the almost she said the amount says ka corner wo amne abode ayi na wu ase no mo ye ho nkrata nti ya pese asesa no dia Constitutional Review Committee na wose ye no mo kansa sa na ma wo nyina mo hwe ni yie ma ye say last we dey mba say na ho ana say mo no Nananom edwin kwa ba so a say we dey say bia to ade aba na be say be tumi ya dey place no say say na dia na say Nananom na say be we committee a eye position no na so mo trust na say be ba aba omo de ya ti on says ka ko na gudie wase no na ho hyehyɛ ne kwan ba so ebetuo ene ho sika aban die no say na ebeche no na da wo manim aye say be tumi ya mo say sa ko no a say be da ho mo be so ma aban no eno ho hyehyɛ na say be mo be ba so a say da la say no be twa say be obi to go no a ho hyehyɛ ene ma say be ko no ho nyina ya to edimu ene ho sika die say be ya ni nyina no ebe ma aban ko aba so I don't want to know what I know now, dear Bass and I'm yet more by drinking who you into royalties, ye way, to quite ban never fast way by Yamana. So, I don't know what I home. Say, quite be so pure rights. If you have 7 quite not too good, yes, the same way I don't know what I say. Say, what years I to say. What you are will be a trucker, I'm moving no dear Banua more, and I was asked, so no money I can was. So, 200 truckers I will be. Says, good work, I go to. They are more than Nananom, and only about say, if I can't bet so. Yeah, no, I was here drinking home near Bois, near who says, senior. Senator Nananom, I do home. Therefore, won't say, if I can't publish so, somebody else will do it. Name of the one more pie was here canon, they say. Yet, Sassy, who say. Constitution, no, they are done, your prince or me attraction, say. What you ho? Or Bossy, you did listen to Nana, near Chinoco Shields. Nana Cossation, Nana, and ha. And then no, I brought free and I quite nominate him, what I don't know since our agreement. For 100 years. And no was a sign. A buyer soon, year 1999. Yeah, then it means you can't say there be a 100 years now, soon, yes, answer, not for the any who say an assassin way. Yeah. And now to us, dear say no, Sika corner and run out to so assassin, oh dear. I buy say, Nina, you man, penny to so name, sanity. Now, when I have seen to go about the Minerals Commission for my and when woman here come was it home the yaman, and yet near buying a was here to make a mummy and come. Nay, who quite the first Constitutional Review Committee no. Now the Edible Quack or two says, son, near my way, and the high end to Montreal is a more constitution there. And not the sons and the Mineral Commission for the media, yes, and you free no crusade nearby. Now, sir. Bronica as a equity as I say, war, Denyasi, Sika or so. That's what is so dear. That's an investor be banopa. Other than the equity, Minerals Commission, one and cassette.
asase na what is so gold na what is so much say kura yem fa value to any eti denya ase traditional council wo mu 30 40 50% wa wo ba so wo mu sa ada na etu ka se be kwa sa na che na da bia ye ni abre royalty no na mo ni age ho royalty tekunda man ni ani age ho say the minerals commission there ni aban there was here kan say mine no see the mo bia Ghana for ni any kan fama wo no ni abrofo pe partner ya partner na sika no nka ha last week so I come and say mine no say the man there Ghana for ado e dey say be say do mo kan na so no people amono ne e be ka bo betu a e no ka bo na sika no akasa no kese no enga obaji list no a oni sika no dey akoflo to stock exchange no dey address sika no dey atomfidie be ye wa ha so obaji list no a na say wo no dey assembly list na ba ko discount ko chire no but no dey say atomfidie e dey do ha na akoflo to your sika no nipa ti we ene yemrante ene ababa wa bonti obi amfata so on so timi de ko sika ne bi ba so akoflo to your so wo ko sika no Ghana for ya ha no you plan to about one it means this is not go to say be na say be ajai ma mo na go do go krum na say be ha dey akose awa ha this tumja na bi wo ho no no form traditional council no ko apply for concession no so the court near ko float na so yenyan sika ni bi enti pa ma ya man na man me so say be tumja na say concession wo na say be do the traditional council no e go do this no o fa say be traditional council this no e go go to sika wo enti to film e ma fidie abe ku homa ile kuma sikano eka o me ya sika ko na wo no ye japade enti se kura wa uti die enti na broni ana obi fra ba gem no no de ko gi sika wo Australia wo de ko gi sika wo ade apase wo ye investor na ye ni ade no wo ye no aye ti wo no so de ye nim na de ba sa ye so ye investors se be ni na re ko wanso no ska ko ya e japade ye ga na mai dia na ma obi fu na mo de manso no lo beje no dikisi no no de ko foto ska obi no de be ye na ska be nyina no o ko bu ni manso na se be e bo na se be ye ma de ya e yi sa obi gaza South Africa Johannesburg ye golda wo ma na wo ye nyina ye South Africa for na ye se ko Africa se be na so mo de hon gold no e ya ye mo ye no e ko fu ba bia so de ka for no an mo ye no na yi nti so obo ase na kiede ma ye na bibifo ebisa na enso ye de kwaji sika se de omo kan ya ya krachifo akosua mining engineering ne yin na entimi fo mu mu mo nye so obo ase na se be ga ye ni ana no ko di tu ho na se be ye brante bi ko di na se so mo ye ya ken e brante ya ko sto ko so engineering asu se be ko do mu ni nyina get bi ne e ma se na ka ma mu ya eno na ne e wo se eno ne asema da ho e wo se ye hwe ne abo ene Constitution Review Committee no share sa provision na wo constitution na egomu no ye hunu ko ye de be paso san man na se ye na ne se be Constitution Review no kama se na se be ho kwa pa paso na sa na ne na so bo na adwe ho na se be o man no mputu ni o man ko so no se na ka ho Western region Western North e wo nyina mines wo ho go na ho no nti o mu ntimi inform company me yamfa ma before ne yamfa nkopɛ busi ama ma yema e hofo no nyina anya adwuma na sika no so nka Ghana mo se Western region Western North ni nyina se be etu go do ho ti ho no se be emrantie no ba wi ye tu bi ye ne no se be yamfa se be go do no wo no etu ko timi sika me me yema ni ni e mo sika no e ko me ya anu answer geological survey and minerals commission wo timi ye survey hu ba bia deposit ne wo every part ye no to ho ma ye na chese obi braba say na tie ono ne kan ne hu se ha na deposit wo ha na deposit ha eti se wo offense asaze so a wo ye hu no ne na na ka wo hi fa asaze so a ne hu no ne na ti basa no be kwa traditional council wanya bi ye wo ba so wanya bi ne royalty na ye den equity ne wo mu a wo so nya ne da ho afi bo ma mo dididie no royalty na ye ni abra ye ka wa ana we re ka ma se mo se na se we pa paso ne ya sa se ye no ne se sa se no na se be ana no e ba equity no e da ho me nti ma wo e ne re se mo ka ye dia se be ne ya na asa no je bi no ho ne se ba dia na equity na be boye na da ho
na abo ntima aban mi ye na ban ka tese be adwuma e ma sa de so adwuma and na the Minerals Commission for Minister Nombaya yo and no the be committee yo na ya to adwene aboa wo mu say na concession oboa si ohini for paper yo mineral royalty eba no say dey no one year man license and say no be baba ye mining wo konongo kwan be na fa so wo hene no involvement ne say yo and the any aba dwendwe ho ne tintim de akoboa wo mu yo na wo mu ahihye ni ye say dey be ya woto a ye ma concession wo enkran wo ba no abedwan ni so ma concession wa bra na nanim ho hwe yo I know the enya the beba no mo hwe ama ye ne mo ne mo ye nhihye pam na ye yo na mom ne kase de Nananom anya Minerals Commission fo mu nyama ne bia ye na wo se ye ne constitutional review kan ne ye hunu kwan ye de befa so ebe ye ni yo nti na de na asumdwa hweman ne engineer yo obeda no legal counsel lawyer obeka ho yo ade sabronom onso obeka ho commission ade na ade Domi Abraham so Lands Commission me boa. Onso obeka ho na afi asafo hen wo achamfo wo ho. Ma onso nka ho. Yo. Monye Minerals Commission for proposal ni nyina e dia ba no. Yo. Na mo analyze nyina na mo frɛ Nananom. Yo. Mo hye da ma Nananom nyina obi owo bibia o meka na mo ntro ni nyina within 1 month na e fa nkoma wo mo. Yo. Say a proposal ni. Yo. Ya wo oba ye mining say ni ji so mo ye no ye. Yo. Royalty say ni nim so mo ye na ye. Yo. Kwan say na mo de fa so ye na de ama wo mo no mo ahwe. Say de be ya wo mo yi wo mo final report akoma aban a me no mo de aka ho. Yo. Nti no de enei bosome. Yo. Mo ba hia Nananom standing committee nya legal counsel na mo ahwe na mo ahye ni nyina aka mo. Yo. Nananom obi o wa adwen bi afa de ye ken ho nyina mo mo awo mo mfa ntro. Yo. Ye fa nkoma Minerals Commission for say de be yo so be hunu say yen so ya adwen a ye hye ni. Yo. Na we are afraid they achieve house no trance. Yo. Near proposal to a constitutional review committee. The end they be nya na a chamber trance na so yare. Yo. Na so yare na so ye dia for. Na enia ma pin so constitution was here trance near the proposal no ko. Yo. National House of Chiefs nko ya yen so ye betu atwe dia ko. Yo. Ye ne ehunu say we na higher. The National House of Chiefs ehunu aye de wo see ehunu de wo mu anya. Yo. Eno de nka na de ehunu na so yare ne aye ni. Na so de you la say Abeda ministers, obeda commission for us send omonya adaje abecheche mu nyina ma ya dwene bi e wo mu bi e de bebre mu no so de ahwe aboa yen why minister you la so no ha nyina do nyina ma so pa say baba na adaje abecheche se nyina mu eni me bi ma bo ma na ma ya na sa ma ko so ma do chichi nyina mu onu so de me pa ko so no ase no na me adu na so a be si de na so de wa nyina na do to ai ba chere ka chesi yo sen krata bia no so de bebo abread aben ne o nyina omomo de me yansa nka se de be o mo ye wo mu report wo be hu nyina dia registrar ayi Minerals Commission for proposals ni nyina se wo benya bi wonya bi so anu onya de ama committee yo be o be hwemu ne de aye adwuma ni nyina ama ye so se da Minerals Commission for na senti yo e de betu ama wo mo akwa akwaji ahun na aka ye nko ana ya sa na ewi